Kini gishije kibida tunakemavia kile mubago jwa turingeme etwambiririe na komuleka riboti matorene turavira likire kubanteto twa muramura magazeti nandi tukiri waria wa ikoni mwerekera jwa mugongo nitendegoro idirite mbere na bwabata nitia kadetuka Miro kana kaunti ya Miro. Mambo inaendelea namna gani socially, economically, politically na inya spiritually bitawa kabumbu darimi kushure nkalo shemonya niboga na mbiboga tanambere koromedira Meru TV watu edia nyombe teto number 1 akade tuneka Meru na kimoni moni kumakirini kirwe. Thank you very much. Mtandao kinande Facebook, YouTube na yonde ni @Meru TV Kenya. Tudingatire one teto iraigo tondoka gonto ndena ida ntuko burato gogonenkere shio itishunki kana itaurwa teto charorogu teto kimencho na narua mugeni wetu oraka totetheria kuboya siasa ni mudhui wa siasa mchunkoni wa siasa na gichunko baitawa political analyst kana gichomba bwana Bwirimba Saka. Karibu sana. Thank you very much. Kwa gano Antonia bonkalbisharu kiriru nkado nya kudwa kinyete aja nikenda tukaraniria na tuwatanire na ntobeto bamiru na nterecho ndre botutikira ambere lito beto Bwirimba Saka political analyst itutura na lwa tukagia kwa rangia tuan tu mantu yaja kwa bekmeru aja na nyante kulo yetu yonde kulingana mantu ayo de kutukona tuela mengia siasa ili Meru ili Kenya byama byadidiri party byadidiri mechemani mantu mingi mono tukenda tuijara ili para ora tukwita. Karibu sana mutegeri wa Meru TV. Thank you very much. Na ningwera na ntenya kwa kwera mutegeri akaribie na pia aidrea participate kile wale wetu wa tuko akenda yetu ma comment yake wewe muthikiri kana mutegeri kile mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya kenda kido ma comment ijirida to bona Bwiri mbere tuliru nya kuthanke management ya nyombeji tuli na wewe tukaletea nikene twalia na tubetu ntenya bakwenjena temunya turwe muno no ndo present ora tuinwe mudali mino ntenya bakwedwa connected pinike na njira njega no tubawe na management kibitumite tukiendelea kana kipindiki kedwa kienda kwa muno nkona ndina ma forward baingi muno. God bless them katukwatane turamu. Thank you very much. Maita nambere kutwaririnya gukirokira mitandao kinani. Thank you. TV Kenya. Etombirie na mutaratara ja mbiririe goro. Yeah. IEBC rwaniro na mianka ni barambiririe oyani bwa kura. Turnout nundu bwa irare ukona irare low ora kulingana na ripoti shebore goro kurare. Very low turnout ya Kenya kile kushiandikidia. Kenya nukwithirwo ine ikiandikithia kura rionthe iguthwa kwina very low turnout. I don't know tijini ata antu bakenya bamejukairie kari batimejukagia ura kana buka ni ura itherwa iti crash program ni ura itherwa iki continuous ngona je kantu bakona je kabena time nyingi muno go kiandikithia ndu because iko ro kwa the first day na ru nduterere one ategeta na akenya ni ubadi beja kura chidira ntukwe mudiro tuja kuona bejite kwithwa baiba bingi muno baikiandikithagia but all the same it was expected idro in a very high spirit no to bwa jensi tuiji bakato kia mono beti to kiandikitha dije bakambija program weje ukiandikithia but in the nation kiri ukiandikithia lakini tu gwatanira uti ntigwitikia wetu Kenya we tuanya witakinya mtumwe na kubibye nabire ituwe bye nabire njantu bari badatu bana kulingana na information ile kumira so kudwa mbaba kona je kato na time nyingi time nte kona ile imono uni anti baba chuchumiria bageta bakajukia kura na jenisi ora buga na ora bali tena meadile kudingati baba kudwa batongeretie tukabona nana bajukia kura na bakia tadineri kuona kakiri registration iji voters kenda igamba kule kabisa anytime
So we need to go vera kia ku upon them ibambi kwa bidwa ku di registration kuleo dikeda tuona dine ili komera kende komera mai minya dirikali minya kuira kabia kuleo dunkono na akari mantuja sinita wamero kaduru mulonge tugegoro na raugere ati IBC ni batu kwithira kiongela ituo tugithira kire kimwe wa constituency vika vingi vya kinyera mwananchi kidia ni key strategic places ya mathoko gundura ku ntoko mekithira yendikivire ure kethira kesel through nonto kwina bura IBC baibangite. Let me give you breakdown ya last time. Last time we called in a constituency and quarters. O constituency ni alina kituo kiawe kila kialijisa kwa batina raunge. Lakini ni kwa ditwe ni kwa dina arrangement, internal arrangement, kile constituency registration center iba ya movement. Ibeta most of the Sundays yaki beta kituo mpaka menya eba ku polling station itakinyero. Indona bagere ku visit the polling station na bakatuma na bakawere bakedwa baleo bakawon kesa date antuba ili bakedwa batia kinya ibeje bayiregister tukedwa tuleu na ibaja na 3 to 3 days bakiregister antu au na bakeja foro kedwa nonjira baka foro it can work lakini kwa tuwe kati atu bakedwa bake constituency nyo bakayiregister ki then it will be very difficult to for example tukeja Centralment constituency getua constituency office ni ile antuwita wakatimbi ukajoteka uwele mtu meka kiagu teo the way just kuja kuirejisia na ni mtu jangarama jingite itumbia mbete itumbilia de post kanato batia joy ukaja kula mtu menara kibaranya kikana kidongo eguru andi ngarama ucho nda jirejisia katimbi bakona ile difficult so uni ningi kuromba uga mheshimiwa kadhuri uga senator baada mwingu bene equipment cha kuregister tuone ibambe situo indi bakaja na the date de bakedwa baleo bakachwa so the only thing which they can do iguchwa formula kana uratu bakakinyiro report ate ile kura ikaju kwao ni ile bakedwa bakiaja wakura so antobai ile na baadhi za yao they can move the constituency bakamu constituency yote bakaona ile na dina bakakinyoba kinyagituone bakaeta bakadidiru because utinge tukitiona nitira tutalastima tukaguti sima ikawi kamba tumabadilia so bombo kama ta kobisi bakaeta kwa camp na polling station na bakatia bali jisanto bang ya nonto turnout inya idriterelo nonto bwa most jenzi ba shule ba shukuru yeah kile ni shukurisha kategoro colleges na universities na ko ya kile kituo kia constituency mtu akiva maira Nairobi wa moya ya tembe kidogo kuna kadina inde borawari kia kuandikibia atulizo gede kuna rotation alafu yogede kuna enough time ya kwanya baraba kenda mtu akaibangania kuna communication ninja igedera igiteveria akenya kwedera bakisha ndikibia ende kuri na nguto bwana Mbasa igweta nambere ate kuri na lengo tigira kuri na low turnout ya registration Mount Kenya low turnout kinyero kana low turnout siasa tu kwa bwa ni siasa na unimijukia low turnout tubu predict low turnout guntukumu like kwa kweka gotena mitaratara no proper communication no ukeba kwenda de kukeba kuli tobikio kinya breakdown yecho kwa breakdown no yoneke watu ke equipment yake itakudi de kinya in time kana kia kinya keba kia broken kana watu kasafure batigwele tone ka in time hiyo na ni sabotage na hiyo uno ikalike lakini normally mkiuga usually ule batigwele kali ikebwa yukaitwa jaira ingi ndiko na kwebwa kwenda ini problem lakini problem ugeje uchuwa ya etiwura aja wadi de mando students no idi the registration ya umwanya baka churola baka register because they are somewhere nyanto bale antu amata antu bageta uchuwa so
IBC no edure ikimenya institution yatu inakio take that thing in account ikona alitwaba ubonde bakadidwa tekenda bali jiswa meiba kudwa baina mantu yange no ba ya kunya kiumia I mean one day kana 2 days in a week bageta bakalijisa itwaba na bakatikana na ibashukuru wigeta mbele na college wigeta mbele mantu yayo then they can join the other na bakiri yo usiu in the local areas and no bakwali jisani so that can help them a lot. All right, thank you. Na ke na ndetengera mantu ya siasa ikore NDC ya Jubilee u Muigai Kenyatta lakini mbele tokinyau nuko na Mithika Lentore na Kaduri bakethaniki Kaduri Muronge ore senator na Mithika Lentore na bonde mbere bona na kia batero terero manonto Kaduri na kugwata mbaru na kumbetera thirikari ya Rais William Ruto nwe Mithika na kumaria uduranga iguru na kumeneria thirikari ya Rais William Ruto lakini nkevi yao ni nkevi tu ya atanosia kana ni nkevi ya kisiasa. Thank you. There's nothing which happens accidentally in politics. Ali. Ukone in a movie in politics, it is not accidental. Man to get the rojario. Kinya babu temenya babu in time. So ukone nyamu chemani you are doing you are chiasa uga aju ichiaka ba chemania. Ukeja kuona ntoba chiasa ba chemania. Na ba miti ba kunda chai. Ukajokega ukale accident. Kana ba almo trimana. It is arranged na hii na purpose mchezo tuma ntoaje ya tenda kitumi so ukajoteka meeting area katumijukilia njirengi Nyambene is a region which is very rich in wood ina kule nyingi mno Nyambene ina lot of wood ina wood tikaliu the governor mero mete Nyambene to idinkia no from that region na there could be there will be a right road that Mutuma will control the day in Nyambene tuina wachi alini na naume tena mwana wao Mithika no control terasi time na gereke mno alini alia ku control buti cha Nyambene lakini this time no tukaja kikado chena change so the only thing which can happen here ni antubaba gelie kugaura kure ile ni Nyambene na kugaura kure ile ni batika tikila Mutuma nafasi wenka ayuke kule Nyambene ngabana ntoidinkia atika ayuke kule Nyambene wenka au na nini nuba kwenda kugita maguru jakali so ukaje utaka clearly rengo erinturi ikundivedi kule Nyambene ntumintore no south ini nyatokea ile Nyambene Nyambene tiania na embe Leti katugegembe. No, uke joteka ina statistics. Tukiwa ni Mutuma na Mithika ke tukethera tukia dola mutongere wa PNU munya nontoba yukere votes. Dendo yukia critically uju. Tutige Nyambene yukia gembe. Igembe no the chesi nyomwera ina the three regions. Iko na south, north na central. Kura chaoni ngana. Tena exactly. Utete na 200. Nearly 200. Ke kura ila kinao. So tugenya kura dingi mwaga ndara no kume the lowest. No kume kura 250,000. Na ukeja kumba kumaniji 250,000. Asangabana ugo you are very far. Na mwangi witokyo jaira. No mero ne ishiko. I know. Inko menyambuwa gamono. I know that. No, ugo kuwata no bati kuwata. Ukawata linjo nirenda kure nyingi mono ne gembe. Na edingatwa ni south. Baba producer kure nyingi mono. Tiganete kenda kura jaire jakia gembe. Chao chingi yule. Lakini ukajotaka gitari ngovuti kura tiganete ndo cheta na munya. Yeah? Lakini dia lingi munya na inyana kura gembe. Na alina chio nyawe na alina chio kwa kamono. That is why I'm saying
ukejana di kwa tonyera another entrance gwitwa mutuma atari kwigitara aringe daleo na aringe bat ikambe itaina nturi nadi uwije nadi nuo kwao na nuo batede ke bauna gikbara gikundi na nakwenda kura kumakebo. The only thing which can happen here ikugiria kugania kulira kiegembe nikenda every kundi ever ichuro ngabano ngoro kayita na umete orinje niu so kulingana na ura gukara ira ikire muno rinturi ajaro ngambe gitika ngabano au mitendere lakini bandi saidi na kaduri no karungama na ni uko na kuona ni na gukaraje ka rinturi atirungama ire kiri DCP kulingana na ura tudita mwaka utu akinyana ndi. It's very likely. Na no official wa DCP. It doesn't matter in politics. It doesn't matter. No, with the official no kalega. No kaumuma ukaona kiu. We have got 2 years. 2 years in politics is a very long time. Miaka ile in kiasa na ututuga. So, kui mabugano job security kilibo bo bairi. Eila kaduri na kwenda kurungama. Na rinturi arungama kaduri na ugete we na kaduri ori ndandi kirete akarungama na eila edwemizika akwenda muteya ajuka kuliria kya igembe inenkro kaduri kani miziko kwenda chijira wengwa tura kwa kalimbere twajukia mizika principle wake ono arege principle akeja kungakurei aga chijira no kuona nandi kuntu antwara kuliria kyo kinyirau antuba baka chemani nyo chemani akaire. That is not the first. Tiwara mudia. Ingutika bakeba ban beta kuba ban na meetings, several meetings concerning the DCP and of the Angut one with the Jubilee. Jubilee. So Jubilee factor ni otonya ke siasa inya sia murima. Ni otonya ke siasa murima muno. Sana. Nondubwa Uhuru Kenyatta kanaka kama kena orito. Kinyo Uhuru Kenyatta ali akti ja ukona renturi akti. Dida Uhuru Kenyatta akasaksidi kuleta Matiang Mount Kenya na mutonyithie kura cia Mount Kenya ure irari ura kiari mbithuru iria antu amwe kaikagano na Gachagua nyawe na kuwa na kwenda gitike. That is a trick. A trick uru to mitumira na trick uru to mitumira ga sponsor antu baba inge muno beta barunga megitiga president na musire bakeja baba karunga mkwa bakarunga kombeja kwa affect kura cia Mount Kenya. Are you saying Matiang'i project ya thirikari? Ako rimwita ategwe. Oni? Rimwita presidential candidate. A project presidential candidate. Arinta ndio mwita uno. Ininda ukau because no let me ale kile kiasa no mwanko era buliti. Uje ndikilo nturuto ndikilo nturu Kenyatta akuyukia Matiang akamukia Mount Kenya no Jubilee akachoka akatika akachagua uroro Mount Kenya noro muchalo Mount Kenya noro wambirite movement yeji ya DCP na akiaria kiri NDC National Delegate area PG meeting ya Jubilee uru ndikirwe akimenere kirauga ni mpangaratano ya thirikari ya Kenya Kwanza muno akitharikira mutaratara jwa kandiasha ningi akiwa we are nyakiama ke Jubilee kiri bando mutaratarene jura ile mukataba ya Azimio kwithira barekire the minority kana opposition awire kiliale Jubilee ile ki opposition na boba geta na mbere gukoswa thirikari na kwithira bare na fidelity kiri mukataba jura bandikanire bare Azimio inya kethira ODM bakundira kaone kamwe na thirikari aria ya mtu ati kire thirikari aria ya mtu Uhuru Muigai Kenyatta aria ya mtu we akwenda kuona mogaruruku ja kibuidwa angwire kaira arando chokeria kairi Matiang'i project Matiang'i project direct ni Uhuru and there is a recruit Uhuru bedo bali kina Ruto behind the scenes kenda magani kura cha Mount Kenya na jamu tumba gwitaito because ukaja kwenda Uhuru ainabata mono na kura hii cha Mount Kenya itikaule atumba kwenda rongi kita Matiang'i interest ya Uhuru ni bikire mkataba yu na Ruto
given by narwadia interest yake no to politics in interest yake re ide na ndiko kwa ndomira kwa Uhuru na kwa president ya Mount Kenya. Why not? Why not? Aya ya Mount Kenya le ikeja Mount Kenya na letete mtu Matiang nyari ikondo ana idunge kerio dhairia akauga dhairia mtu tuena dhai tuena Gachagua akauga Gachagua nwa tukurungika ali candidate wetu nuje Matiang yatinge kuona kanya gutonya atona kanya gutonyera but mwankana ndi ikuona ni ajeka Uhuru atengere Gachagua ari bando tena kilikidia lakini kwa point huwa no ndunya Matiang na chiari raki mtu mnene aichiariria awerewe ate project ya thirikari aichiariria inya Chief Justice former Chief Justice Maraga inya na ira ni project ya thirikari awa ainite project ya thirikari Stephen Kalonzo Musyoka na irawa na ringi munanda na uri ne thirikari awa ainite goroi na otera kinya gorwa ndi bando kiretere ro opposition the united opposition na nya Matiang'i akiaria na nyombe nteto augire no kwithire to kuruta ngugi mwanya tutiwitania turi gikundi kimwe lakini mtu nakubwithia na uchetha karata kawe ende emweto ni kwithira tokea seat kana gwata kibindi kibiele Rais William Samoei Ruto eunio emio so tegomea kithia ni bibio toma ona yaka ari project yake thirikari na yaka Uhuru Kenyatta ba ukundira kaona kamwe na Rais Ruto. The only thing which you can say Ruto as we stand ni kugenda kugaukania opposition na nuko na neno yongo gira Uhuru akudini. There is nothing which you can say Ruto as we stand but akaja kumba kudivide opposition akadonya akomba gunge the two candidates in the opposition bakurunga for presidency umenye Ruto atumbeka get the picture ila to ino na Matiba kaya atoma afiru in directions na ale mwi kujukia giti na Mount Kenya musapote te yonde ni kuidro ibetiro chuagiti na Kibaki na bondo kwa tuga kwenda candidate more than 3 na candidate bara bondo beja bakakaura na kura na dia bakaura na kura bange ba chance kilemoi na moja akakuruka because they have given him the chance ba moja chance moja kuruka this same round Ruto no hapa kule nyomba kura akura uwa mudhali mijukia ndio a candidate au sponsor you nga kudingira campaign yonto there is money nga campaign yeku ninka gondeka in withhold in the ballot lakini ugo in the ballot antubaku beji ugate utimo charity ibeji no bediro ka campaign no campaign no utonye in the ballot lakini mtu wale ngufandika tu ugwe ikule iyo kaga kite kisa mbodiora uro tukaina kio kano ongita for example ya kuda kuna candidate ukugana ni Mount Kenya Uhuru ndo support the Matiang'i Mount Kenya no kumenyo Uhuru na very big chance ya aina chance ya kula cha Mount Kenya nuje kula ile teta ke Ruto ani kula ile ikobati weta ke Gachagua kana kile candidate opposition nuje iweta saidi mwe iweta sugana cha Mount Kenya iweta kile Matiang'i ni president arabu Gachagua no lungi president Gachagua no akurungama kule ile ikayo kwa Matiang'i cha Mount Kenya ai president ai rungama president icho kipati kwa kiti tena Matiang'i arua Mount Kenya kamba sketi kala gagekira mu na ino kuona kamba sketi kala ka kuona akujukirwa na ka utaurua na ndia kataurirwe the rules ni opposition kiri inwano diada yonto kadetika wiga itiro kura imwe ikiwa tuma kuira the only thing which can help now ni kugeria kuido na so many candidates as possible in the opposition para bakaru kama tikiga president and that is exactly no to kudia no tsenyezi to tumira one na more than 4 candidates aitete ntere mwanya na kurira the music nara kachwa candidate inakwenda kure nyingi ile itumufeva kenda kanya kurira itumufeva kita to another direction na ngi kuthikira boega no suggest ate Uhuru Kenyatta ari na uge boni ne Mount Kenya
Of course inabu. Na ndaiga kuwa professor kidore kedeke monino rais akemo larikira bonene ninge ko na unit kire Mount-Kenya leaders kana amto the division tiate ni bumite Mount-Kenya the division yate either knows about Ruto kana utemu support Menya ura to expect it to show ye kumira. That is it is not coming though we expected. To expect it John to uru na to one about Ruto. To expect it by all means as actual or any opposition is right in one candidate. Ni kenda ba komba mi campaign ya baibo pale opposition bonde kenda ba komba kujukariki. Lakini ukayoteka mwaka utu akinyana ndi ni kuona ni opposition ije kaukedwa kwene nya kusupport either one candidate. Je kaba kedwa baina wa triple kana 3 kana 4 candidates. Na ndio tukadwa tuna more than 2 candidates presidential candidates mumite one region. Ikuona ni nandi opposition it will be cruise it will be na opposition cruise ukaya kuda bwana for candidate na mwesire tuenda baile bakuma region ira lichi kura ira ikomba kutakilo opposition niya bakachwa kura kurungika candidate kurire chumba kuda hiyo opposition for example kwa Mount-Kenya na ni 4 million kana 5 kureji ka mtu akaja akajukeimwa kile matia nyakaja akaiteimwa okay another person akaja akaiteinge ku alafu na diri katika kile opposition kimtu responsible kile opposition jisabwa chini nini nadi antwa kulida kita kile opposition icho kuona ikijo kuiga tewo ikanyagwa namu and that is the not dikire gutumiro na it has worked ngokura ule wakira kaile and it has worked in several places kile ya kile na moi ne wakire ne tu wakite limu ne wakire in one election na to ke zinga tende see in the following elections no about minute and it worked 92 na 97 yeah it worked so bakaje kutuka no uru akwenda utumia uru akwenda utumira na baba kaeba by blind it will work na kulipitire kaide it will work yes as long as they are going on division in the opposition yes atunda tukuna division na ba kulunga more than 3 candidates of the opposition urus yes na itone the monino rais vivere kindiki agita delegations after delegation iruduni what is happening ka kwenda create a kind of wa munyoro iruduni menya politics is about numbers na ukadoti na numbers nyeto akwinira atia in politics you must have a block ile ya support it you can take it so what you going to do na kwenda block isan lakini uko na jaketi kumbika na kwenda block ya Meru na kwenda block ya Meru na kwenda block ya Tharaka Nithi na kwenda block ya Embu na kwenda block ya Isiolo na block hii kedira kindike kaina support kile block hii ndio utalira jaura kachagwe na chuma Mount-Kenya rengi then it could be through but nuko na tena kio sometimes nuko na kureja nyamero antu bakadwa batiko menyadwa imero bacha bali na nyote kali ya ndio ukitene yetemero several times that's week yali kubu lakini utone ni kuna mantoa mingi ule ya ku visit the deputy president so what is going to do lakini wati mubango ya empowerment ya renko empowerment yuko ni abati kudwa aina yo ni abati kudwa ge pura a lot of crowd ibakinyire lakini already uleta ground ya ni abati kudwa ina agwe on the ground ibare kwa kuna kudwa bai itari no wale ya shia campaign ita chindera kuma nkobo tuite gitimbine kuma gitimbine tuku ya Riverland Meru town tukumau tuku itakagaene itari yari yake programu yu ikadirau yakadira atugeri kugati yatu report yongo tukabangala tani broker Mount-Kenya ya Meru Embu Tharaka Nithi Isiolo kindikia tena yo rabati kudwa inayo and I will repeat atenayo juzi na la delegates kuma Isiolo it doesn't matter delegate nato bapikagwa
kumechuru aina antubangana ni antubangana baada aina bo of course bonde batanira irundu na ndi batinganira kendo mianto na ndarigit apati mwita jero kona gachabu agita akedwenda aina kwao kunze akeba kuri broko yawe but that's the case with Kindiki. Kindiki has got some work to do kenda kutweka na kwa float seriously in Mount Kenya na Mount Kenya kendo mnyonda kuira kendo mnyonda kuira we are going to test Kindiki na gitika mbele north don't know what I need to kill au ni oka menjira bwega whether he has got the block or not akeja kudoi na these people Mount Kenya baba tumwa gitika mbele na Kindiki waka ukebwa aina this minister wita koruku ndio vitu mapendo kuira keda mburo kwa wirio Kindiki atoni atedo ni nya problem no campaign no mbere kage dike bwa direct lora bieta ke bwa kijite for example gitika ke bwa gitika kasmuka bondo Kenyansa Kasful Kabondo lakini leila acha uzwere kya were ogondo were kya ogondo were let me give you a very good example gitika ogondo were leila ya to campaign no already kuna candidate na nyo kidangu already kuna candidate and he has just assumed that seat ukiwa anya to mealidia ati mealidia bu because that has been sued imeana una ku Luo Nyanza ni stronghold ya ODM Raila Odinga Kindiki no niriku Kindiki ile wote ndio na nipo bituma kweto kwele tore makwigwa ri ekebwa kasimuka bodo sio ndia Raila Kindiki batiko bana sio ndia we Mount Kenya nyawe ati batiko do ye campaign izulu no I mean mbere oro kona Raila ati tenyete mwe campaign na ye batiko do ye mukone wooding in all fairness o te compare Raila na Kindiki why there is no one in Kenya who compare na Raila Kili politics no Raila let be open Raila nandi see apart from Nyanza Raila is losing to Gachagua you cannot compare Gachagua and Raila in Mount Kenya ari Mount Kenya itu ere not only in Mount Kenya even in some other regions Jenye sile tesisia Raila kuma rida ambirie vuguvugu ya kisiasa kuna Luo Nyanza kuna Western kuna Coast na kuna Northeastern na some part of Rift Valley Pokot Turkana Nukona apart from Nandi na Nandi Kericho apart from you kuna Pokot na kuna Turkana alafu Northeastern Coast West na Luo Nyanza so in all fairness Centro it is part of Raila's blocking you maybe to Makwiro only I to tell people the truth I said that and don't take Kindiki is another is a median you never know Rakani but I make people to know that Kindiki has not been able to capture Mount Kenya ule kwende kedru akali ati mwete meru ati mwete ala akugambroko ekubuga ebwe Rakani lakini nyembu mbroko wete abwa nicho gitumbira nkuira for you to know it katwetere gitikia mbele north kuna Newton Karish u yaga keo ya kulingana na ngutu ila ya kisiasa mtuwe na lakini nyawi brand na ndiri iro ngukuri atiri ukeja kwindira ungukwira ukeja kwindira Mount Kenya mbroko emwe na Kindiki na migwete kakupati kudwa kwene nya kwenda time campaign na ala mbele ukataka kibati kuja direct ya kiu kuona gaka Kabondo indire kwevo wa na nguko ma o kigwata mbaru siasa Gachagua na ina right yeku ya kubuithia guo no taka gwata chete changa chagua let me put it clear again uni dungatiri opposition ura tukuona ura tukwaria kiri siasa utibati ukaraje kawiru tere rumu siasa politics is politics and it can even turn the tables ruju tekuga no mwaka Gachagua dwalireta Mount Kenya politics no igarukana ruju ukadira is not leading Mount Kenya ukaiba kumtungo lejira kiwango 2 years na 2 years in politics is a very long time kawuni kwenda kuona ni dia mwankana ndi Gachagua na control Mount Kenya na what about Uhuru Muigai Kenyatta nonto nande before Uhuru Kenyatta torera kire muchamaniro ya Jubilee urake arakia aikigogo kuma murima
yare ari Gachagua lakini daina ande kuri na asiasa bako think twice wamuchomba uyu agithongori awire uniende it's better kwethira nande nkegwata mbaru rutero na Uhuru Kenyatta nande Gachagua utanisamehe uyu mutanoje lakini utanisamehe in politics na just an example kadhani wamuchomba it's just an example kwina bakanini kega no kona kwina bangi na boinya baba ufili kwina bajeremia kioni ngale ba ingimono bare politicians ni bigogo akuma the Murima but kwendos Gachagua iba kone kanande bari na ungiora bategete na ni two-term president former president Uhuru Kenyatta na ndo ukadirai na tuba umuno ukadirai na umuno dirai na ground ground yekuga those are politicians and in politics we go in politics is a very interest no te come interest ya tuba umbio yo tuma kurenya nyo Uhuru akaja Mount Kenya already ne mutestire ne ziranyanwe ikurego mulingira kura igitani alingira last year 2022 kurega kujukia candidate wa Uhuru ilo Mount Kenya idiraniria no akuleta Raila na letere Raila Mount Kenya na Mount Kenya ilarega no just a minute na letere Mount Kenya Raila na Mount Kenya itamujukirie na nyara ndi nyaleta Matiang'i there is a possibility Mount Kenya ite expecti kana ite karibisha Matiang'i ula kubugania ulomba kudugania mbroko mtu ule umba kujukua Mount Kenya kwa Afrika group ya opposition ku mtu ule alitereo nekaja mutumeja Mount Kenya I want to tell you mtu no gatiki the day for example Kalonzo akarungama Gachagua no akarungama ndenge akera Mount Kenya ndibula ndinibo support Kalonzo Uhuru no akauma ndenge akaja atu ndinibo support Matiang'i I'm telling you Kalonzo no jukia the day na ende kwebuo wa ye Murima kudirania na wale rais wa bana Uhuru Kenyatta lakini kumenya 2022 tio 2027 no 2022 UDA na William Ruto ni bari na ugebone ne Mount Kenya lakini dai mandu ya warokete 2022 beombide ni ba watete mbaru mno na ibare na weliro mno na UDA na thirikari ya Kenya Kwanza lakini last year na dizito akujire maandamano ya kumeneria thirikari ya UDA na Kenya Kwanza so mandu ya garukene bura kwa 2022 wirigiro bura bari na Kenya expectation na ya Kenya in some sense kuna frustration non bwa economic handship IMF bari ndegorone koringa murashi mantu yige kwa irandu ringi iguru ya irandu ndegoro ya Kenya ni koromba irandu ringi neno kumenya 2024 kiri finance bill ya 2024 igitumikira ya repugnative kana ya kunyiria mu Kenya ni ati kwi masharti IMF ya ikirite thirikari ega thirikari ya Kenya Kwanza etonga tu rais William Ruto bakairwa bato ndi IMF to waira but with the 1 2 and no IMF ndio ni zadia that's what they do na ibuda masharti babweja I'm saying that kugatire siasa na murumo jura jua William Ruto tiju jue budai na kumenerwa kwa endorsement ya Uhuru ya Raila tibu dai kore dai at least anto iba arukite wako ngama kwe Uhuru awa kwe manda toirete tukaligia na toirete sijaribu no kia kuire nandi na tuirete na turabukadithia lakini let me give you the picture Mount Kenya ule karakara Mount Kenya etiro imbiliba kwitho very far from the presidency that is how they work na baate kangia mturo ka aparetera presidency akwi kana leo aparetera ajukia lewe Mount Kenya nitegete ko me Uhuru na direta mwe na ate kwa presidency kairi na president antwa mchura ya kwina Mount Kenya aireta Matiang'i o ndaliku Mount Kenya tu imbilibo kulinga na butira baina kyo na ora bakali nione ni produce te amene president bangana bagatu bagatu yeah
na rikiba ba su nyade etero likunia etero na deputy president mwe wizaro aliku na nyana ndio taka deputy atu no siu ma Mount Kenya ili kutuma kuira Mount Kenya imbriba ila baba president kana deputy no betite lakini andi kenda ba kianda kiroto huki au kinyirika ila no mwakabete kilo opposition yabachura mtumu na opposition ya dinde tu mtu Mount Kenya no opposition dinde tu mtu Mount Kenya ukabalekana na opposition ni ile akwe kujukia gitika president kaire kija Mount Kenya beta kigitikira kikuraja batienda lakini kija akakurona ndio reja kija akakinyata ara kutoka kugite kwa kairi ya presidency ndakwire gona support a very big support lakini jonzo tikite kwa kairi ya president na ibejite kakachwa na ibejinyoro batu au baletea timu mtu Mount Kenya it will be very hard for them to support him fully yo tuma kura ula ikile pa support ikadiditi ro kale to ni mturo ke bombita Mount Kenya okay but see you no tuma kura tekato kugate Mount Kenya no magainde the president tekada ugo untera ugo kada uka kulingana na ula mantu jeta numbers na numbers ile kiliona numbers ile Mount Kenya botumaira numbers kiao bauga numbers chetu kula chetu 7 million itumba kurega produce president na tutumba kujukia 6 million to produce president yonge watu wa produce ile tagundumbio etagundukungi na ipagutaga na chabu jana Mount Kenya utara and I'm telling you today ni utare nyama chabu ja president watu adulire ikonedrwa igokubwa kana gutikubwa no kwanena liko baba ali raba kiuga most of the people in Mount Kenya have been sacked kwa bila na deputy president bakiwa na sakiro Mount Kenya kwa sirendrai in all the jobs indikia tu na no Mount Kenya ntialega kindikia ku kindikia sida na no Mount Kenya lakini kangu chokeli okaire kindikia something to do kiri president kujukua yo deputy kairi no mwaka udoi na block kana wina numbers ile command so kindikia is fighting for his numbers ilaga command ndikenda kona kara kanya ka kudo deputy president ya tarola jairi ageta mejo no olimbioleta yora kachagu ora gwe iruto what are you bringing in the table kenda kwa deputy president nikyo atumira wona kachagu nyadira lingi aitinda kindiki ndia badura kola deputy utori baringi kula ibaringi kula na bako lingirwa kula kindiki achinda lakini president ya moja no ugoshinda yezi imbiwe jano mezene what are you bringing kula chagu buzi chagu ningana that's the problem which we have sure kula chao chotekeka na chagua watu kagachagua iskari ngende na tukachagua na control Mount Kenya yonde ile kulinga na ule kadi na nyana ndio kataka no kuona bibi tuma bendo kueleza kairi kuira uko kiaso kambita kwa wikari lukati Kalonzo ndakula kiawa 1.5 million sio kambani ukambani tuma mukone jwawe so kindika bati kwenda kula chembu chamero Kesioro ite kuma mukone akebana milioni yao kana 1.8 ekite mukone hamu na what about ODM bambirete mutatara muchakato jwa akiaria minority leader Junet Mohamed na ritemi yariyo yeye kiama kike ODM kwambiria muchakato na juju wa grassroots elections bakiduranira na kubangania kiunde kia 2027 erikana no Raila Odinga na rikite kugana ndi no kumenya batwe ogeta okiuga nanga ito otomite no akwirite ate batwe lazima tuendelee tu supporting incumbent president Ruto kere re-election ya 2027 kama tutomba ku produce a presidential election na akira au interpretation atira baraba mudhikira na ndivyo ndo wewe political analyst ngwenda ukuria atire yaka kurina divorce ya Ruto na Raila divorce keje tena ndi lakini divorce ileo but not in Raila no mwakambe ali jangerande no mwakambe arume gantu na igantu akulia ukenyote kathirikari chyo ndire kieja Raila atumaira the same trick ni atumaira trick antumawe akabikia maandamano bakoragwa boragwa geto akezania kana kadidora kadidwa akebe thirikari-ini lakini thirikari ile atithiragia nio ikara for example tukinia the elections amechwagira thina kauma kenda geta
ageto. But this time round now to me another trick. Okay, you take another kile ODM ina party sijiri. Te party ina group sijiri. Ina group ye basfuna. Eje kuga ODM ne bati okalele onka. Ne ina group ye bamutano no Raila. Eje kuga ODM ne watane ya dirikale baitirwa ngugi. Dia sifuna badia Wengwa Raila iba kasifu. Wa mtu aina kiama hiki demokrasia, mtu aina right ya kurtamoni yao. Na ndio sifuna bego abatumike na kuga mbeja chuma. Kenda Ruto na ODM ni kwambia kubuka. Sifuna bambia kubuka ilio bantu batuma nabo. Boburu ndiga Raila Ruto itakantu. Ruto itakantu aki boburu batumo. Bakalona ndi wale mantu amagaja dirikali kenda tuitambere. Na luko na boburu bakinambandi bambire kwa mantu amagaja dirikali. Kenda na ndi kutweka pale amwe. Na likenda kwa karakara kaili ila keja kaili aberani urabure tutirungika president. Ruto akamaka kaili. Ruto akamaka kaili sifuna akeja amwe uganta bure ni secretary utike ndukiri ndwantiji bazu utemu kataba jaju tuandikanira. Na ndi kuma deone zingira kadizia boburu bakatumiro kairi boburu batumirwa beje boge president dite ngwe kama nonya saka buti kuona bwi no tira uraku kacheki kakeja kakaumba kairi bakakanwa bakalea bakandiria na ale bakakandirikali kakale gicho akelo makosa ya chuo bakorio bible so ini problem by create bongo na bachoka bambilia bongo that's what the ODM is doing it create problem ega toke ka soft ne bakina mbandi na bakina oburu bambiziria utero arungi na yeye tezira gwa kanto kachumite kanto kamba kuma ngugia bonguri kuzidia manto yale ngugia basuna ni wakemwa kidegi aje is in the same opposition ino undie mwemwe ako tuchuja gwali ni atara ile ate mukasiba sivuna buruburu ambira uga manto kyamaga kwa ukali manto yagu kwali nale ure unde father of democracy Kenya na tenda kuoneka kiama kitina demokrasia. Because na hiji sifuna nuwa mchuangira bia kule. Na hiji sifuna nuwa gateta. Na hiji sifuna nuwa kagukia dirikali kenda atumira baburu na beja kuolia mwankijule. Na mwankijule atakatu oragua zeri. Yule oragua na mbeja na development kwao. Yes, no mwakana ndi kenda basifuna baburu badia. No mwaka development balete bero gitukira geta kudizona kama billions. Sifuna no nda akalauka ira akalakala bia adibu ageta itera kairi akalipwa gitukingi. Na ino kona bakia lio kaigwa ebura no bwirite. Na ntuba kuja no bwirite no bawe. No baraira. These are these people and ntuba ibawe na neje na ugira wa kithai Mukenya orainye lekete kiuchumi. Airawa kithai Mukenya orainye lekete kiuchumi. Airawa ngaukiria from bottom mwikiria hapa na kwethira kuri na wirigiro bubungi kiri katika biashara bara nini mama mboga vijana boda boda vijana kinyozi ndio mbivi kwethira kuna murumu jwa kisiasa kutuika kwina a lot of expectations na hopes yadirasiri egoro na to baitikia bonde baitikia tenande kuri na magaruku jaitade jakaibira jakioneka na Rais William Ruto aibira ai darling of the people akendoni antoa baingi muno na aibira agekoroka agishinda kiturano na kinene agishinda incumbent Uhuru Kenyatta na Raila Odinga inyagenda Raila Odinga ikan kire kana ninjorua ya siasa for many years na nwe akirombare mbere na agishinda nonto bwa ande dirare asio aina Ruto atirie nonto nande ndombeve badirite bakela lamika babiashara banini bapunyira kiuchumi kuna a lot of frustrations inya weta gatikati kanto inya biashara iba ikuwa ati government has failed them iba feel Ruto has failed them ina Ruto atirie nonto nande imberetie kubwania na tika atina mandvisors kulingana inya ripoti ya Auditor General baring kabo nani bari ya mbesa michara yo ya kumwandvise no mwakirira lakini
kulingana na ukali unimba imbatende ta muchemano yomo jwa development lile jite le twaragia manjo jwa de kem university ito za muchemano jwa bottom up jwa meru chata ito kulingana icheta kuntu kunde na ito ali na mtu eta wa D David D economic advisor na nuwe waragia na nuwe tueja na nuwe tuokagia biode byakurwa bionde na nuwe tueja ula thirikari kadithia na ule komba kupromote anto baba no tegera ule uga igwakaraje kagukaramu gwakaraje kakubwo nto ategere tweresa ule mtu indene aka support and economically siruri tukinya kudire mwaka mtu je dwa kiwesa akomba kuitangu ichawe okira igwa kinjira ntu amwendi ndona ndi atutikira mantu ja serious eiza kwedwa ndi ka advice chawe itajukirwe kana utumenya nata wa kadire nuika gwa ndi nande mitandao ni aragia ali economic advisor lakini wataka ripoti la kwa jana chapa tikudwa akia ja president ukaje ka president ya tafikirire kana tedikare economic advisor bawe uni numpumba kuwa yonto kida ibadika imwa antubaba atingi kwedwa barekete uchumi bukarombo kali kija kugira kibaki itaka bashauriana na economic advisor na bakarandi kulo bakalia bakerana this and this na economic advisor bamwiro na kibaki atakuruka na abinya onto ni economist iba watanera na bakadiri lakini alikukona je kama antujato jara antu bakwirwa mantujaja tikukinyereka kana nyoro kwirwa atija jukailia ulaja batiukara for example ateka ja eje yetakwa asura fund na kanditwe erotu umbako nenkela tumbecha na antu baku utobali jambecha kairi it is impossible na nukona mbechi ile chatonyele tabinge balire na nyoro le aga kenda chite chawe ajuke tumbecha tujungia jakole akole gitaringi teka kudo aija kale adirikali utebati kuneka mbecha milioni utendika bati kuneka mbecha ilinga biashara nagwe no we dirikali ni ugoti yukagia kuli yogoti ugoti bule biti yangugi lakini teko kuneka mbecha wana interest umbichokeria dirikali de trendo lakini adoka yoteka asura fund niwe kaleje kia kutrend kenda ugoju kia ukatoka gitwa biro gitawo ngwefuate shillings igeta kidirikali ingika ukalea nalo kulea that is supposed to be nikiwa tumera one nyoro ulire kiadira aliaga ikadira akagito uteko na kita interest tegitagia mia kuroleja kwa 500 okarakara mbili kwa 8 okarakara kuro kwa 1 okarakara kuro kwa 1500 antuba kuona bakie wambechi ile kuona akirea etere tikinyangirida tu ale angirida tu ile ayukia kaire aromba ngirida tu adira nige na mbio naam na liko nile uona aromba maganata no uto cha kinyale ai ka kitabula utika mkinya kapinya kinyaji ge 500 3000 ani jana ngomba because zika itibati kulewa na zika itibati kuitangu because itomba wakiusi ate ke kulombele ungati kwa mitirie no minenkera so beche ile kiri economic advisor twadidagi au no wone na asura fund ni afiri de kiri bottom up no ya bili ko de fasi kugwa ki bottom up yon tu epati kundo aina antumara beche ile jigito ngai billion ngai beche ngai 10 billion beche ile chapati kundo chini economic advisor baba bejite beche chonde chekwa kagine ne kamu gaitangugiriku kiane kromo dali minato kazi ya produce more than that lakini batalirio imbeja ndo bane ngalo bakagita kwa tu kaini kugidunya kima tibati ku consider productivity ya makanata no iniku imbudi dan ni economy doki kwere yare mbesa ile makanata no kwere yare tangu kwere ora abio ngwa disiti na ndio teri na mutindo au makanata no mbere bio kale mukeja kwibwa ibendanto bateze kama bati kwibwa bana groups bakateja byama ke ugo leta unenkro magana 5 na dimu mbekira cyo ndembili ni cyeja nawe kuyukia cooperatives
kana nyumwele je injo kuona baketa baka access baka ugedoja miru town tuina groups ingana baka access yedo ifo kafa groups inga tengelo eduri kawosh indonete mu ikebe ndireni kwe mutarara uju ari amwenda anto jira yari empowerment yeah na tio dirikare kubuithia kana iwatata na dirikare ni umbite na ndiara irike ashura fandi na nungu kwenda ukwira ni kugedina ndi kuona ethirwa ikani pawantu na mainto bitimo beta kugura ibagulirwe nare private investors barabo ngo bako ndeka interview kana no twende onde terare bigibiki na mwende bigibiki we kana onde tera kivya imburi na thoko ire imburi onde tera mutungi ongazi na baba enda kiangazi na no ntubwa kwa tweka euni tokenism kana handout watweka nande kukuretero birindo timi taratara kwagridwa no ntuye onde tera ngazi no mukwira atire interview utebatio biandu kilini benyu that is my point yani kuletera uni kana wako ndetera mitungi mbeta jukia kana mbeta jukia nde uni into hivi no ngokedula jawara dona last time ikwa yaja na wambuni lakini mbuni jai mburi ile ya togeni kiejite ali uwa tete akinoru no ntekuleka isa to kiari kinoru ningu kwera mburi kya na kuna ndia ankujite na my own point of view kya jukagwa mburi kya kieja ikundi bikatuwa ikundi oyediemu kiri mburi ile kiatara wana ikundi so ko jam nenkra uni pana no pana ite mikrete muri yere ko tueta ga produce ikundi kanenkro ga karege mburi keo dikeo na ntubara ba kuna ntubeba ba leo bejita ukajia mburi hii kana groups beja kuliungire ikundi bi bazinga tita bona mburi kyao tietate that's the same case ile batikundwa ga piraga mburi ile kede zinga to inibenyi itika zinga to inibenyi zinga to ikundi kenda ula kuba kwenda assessors kana atuba kudinga tambulira bamenya mbudiri weta jidide tiate ikadiata atubari bakondera boga na nyaka okiji kuona nyakyo itubati kujina nkoro mpumu gutuka ila nieku no ila tia inibeju ibati kudwa alenge kundi kwa biere jesad urongo okira narua wanda utaka mokuja town yaja bonda antoba baero kawo che bonda umna ngwembi bagwita no bati gukira no kamenya bonda kawo chijo weja ne machine kawo chaliku no geta no akarabo ndinguru bakura betite and the same people bakura their problem lakini na ndi mwaka utuli utimba gwito foru mutungi ongazi umenyi bawo badukiri uti foru nguliro umenyi bawo betire ni you can't na ikwibirite kure nabo baingi bakumeneria mitarto yayi inyayo jwari na ngavana mutumanto dingia bakiwa okolea kiraere ya mkumene county inyage yendira kitu nyambere ni thirikari yongwa wedira bakimeneria muno bakiuga mamtu ya katwitithete katuchoga nyuma kana lakini ngavana ashumirite na kuvetera mutaratara juu akiwa ari tare okolea yale mamtu tu ya kon power kuma kire mutaratara juu joe kundikia floka ira ni government organization na ni teza iria inkwere example mburi cheta watogen no yejete akio enyana ndi floka na ndi gikundi na ni government kijiuru kwa ko na dini yanto baina chuki keja utedia no tiki dictate ni atake kadidia ezo bogite mburi bakaja na from that place mumana so siembe cha yumete imburi bakaja na ezo abeli baja na kawosh icho bakaja jana ewa beli mitungi ngazi ndio bakaja jana so prometa empowerment prometa okolea kintu kile kilio imbekira kampanira kana okolea bara ene no to okolea ene imbroga bara bongwa bobe jimbe chao Kenya ne kyaguri ntogira bienda ne byaye jana ora one bikia jana kinoru so ngamba mutuma tudinga just a guest kiri kuona investor bana baba kwijalo tono maka begire duwe naona kumbeki witangwe bwega yeah okay na ngutikia tukithira to ke moreka yu ende kuingira tete monki kada tuna kamero inya to kimilikilia ni mandu ya utoti bo muito
Ndwa kiboga rais kwa kuwa mwito yoto kenda garo ile yakwa bangi bakawa kwewe akwenda kwewa gatenda akwenda kure simiti ngiakwenda kurea mbao ngiakwenda like watuika kwena interest itisha mukenya kire amorandi jo tukalio bati tutigawika kiasi na mantu na jonge everything in Kenya and in Meru in particular area politics ukadikira ndio nwaru kwalwa uri hadwa ni antu bakula antu bajete gupinga tupapasire baba upinga project ile na uteke ndukingi bakwenda kumenya. Let me tell you one thing, project ile ile Kenya in Meru it can employ more than 1,000 children. Yes. Also. Na njerereko. Antu baba ide robai kuru maka kubakula antu batura kule. Mbere makukaliwa. Mbere makubakula antu bakudali. Mbere makwina groups ingi na chichi utita kwete dairo liku. Kwina sabers, kwina communication team. Antu mbonde bezo abale yangu. Na baandi kidiri Lazima bede baya mero. No, na didi antu baba kezo abaiki noru. The that region ile kwa baba mero batia mero. That region will be rich economically. Antu baba ndo bakalala town. Na ngore kimwe bwana Mbweri. Kenya tio ka kirende goro kire de goro murungu ambere. Kenya is one of nations among nations. Tibo na Kenya ki among nations ina rais. Kwene nyingi nya she developed. Case in point to inya imwe inya America ina rais. Na rais atena garo Obonga state. Ina 52 states. Tibo na rais atena garo eke Obonga state. Kila tundu na giteki natika sionde tika states sionde itena cities sionde sina cities. I'm saying that kuadre tuna 47 counties na lazima county dire na garo na kenda Obonga county dire na city as much as ito kwenda Meru dire city lazima kwenda garo kenda ito city kwina inge videra video ito city kuwa rais kendaona gontoka kumama aya Meru rais atibati kumama mama atena economy tiagirite atungatira Kenya atiamami. So I'm saying that just to critique the idea that igare rais yatuma kwendire county Meru kwena city nonto in developed countries sina marais ubona ndi uko kudigatire ali ubona ndi katukumara tukali itubati uchokara tuli na tenda kuita uwo kuita because that is not where we are uko nduka tukoreje tulala ile kwa state road Meru mukutano Kinoru kenine kya show ground niyo tukwara ile show ground yegwe that is yo ana na baba show ground no kuna kirete kage town teka kajukirwa la konde niyo kugerio kuone danga kwira nandi baabwi bauba kujagini that one it is why that is politics ichori bikorwa byoria bino bijagi siasa byoria bijagi siasa bijagi siasa na bijagi siasa jonturi ukoria the question yongwa keze adwa basakani balekerero njira yakwale ugeti kudweleo batu itumete aje na tueta sakana ronji na ituone ura untukura ukara na ituone au it has developed that area kuma sakana kwa kachagua ndi 4 kilometers kuma state road lakini ukeje uteka ili uyonde area surrounding au kuntuku ukara ikuntukwa developera muno kirand ki matia mingi muno na intobira bya bitangwa bitumairu la lewite lakini mtu atena mbeje chako meora Odo tena mbecho kabule na ara ndire njaga ndo mpangara tande na wege eta kugurwa iyo tumankwire ni Kenya kuuga na utokwalia utero kintu kumba kujua Kenya tuena kyaka gupinga na kupinga is very right teka ndiko kutiba kupingwa bwa kamuno
lakini ya pingo igipingo tu solution turani atiri isito okigodwa tena setironji ni Meru kanete bati kudureleo adibati jisira kijana iliano tubati ukie ngori mwe kana tukeja after once babu tuja kuchwa setironji because I'm saying uba ukaya kwa tubaba umipinga baba umipinga na duke ya kudegita dideke ikale to karibu bakeba bali wadanine kwa ndombira kiliali with your conscience and wabeja bapinga setironji na baba kodana na kiwe kiwori kebata is it right to dira Meru County turina state lounge it is right na kire kingi kaya is it right to dira turina other project other than state lounge chidira ikibuibua Meru inya kio ni kire kebata na it is right so kire kupinga ali kire bia mikubwa bamwe kubaba kwa linya bakalete nyandi tiusingi bakabuka hospitali ile wakwa itibati setironji itibati kwa hospitali itira kwa account ya hospitali ile imwanya of course ile itina setironji na nya tokaleka gwakirwa yo bugeta bukalinga tiase ka uma Meru utiro mbekiri ga kamuze ibweru ikiri ile de kwa ka setironji Meru katubukire barabara no why not no mbekiri transfer ko kite kita uniengere kwa ka setironji itiro kwa ndombira ale tukara kwa ka setironji raja kidia li thinking tuero babu butira akiro katubukire barabara kuba duda kuna compensation ite na barabara ite no jeri nyeka kala ukioka ite na barabara ile ikajukua kite project nyingine nya project no hydroete Meru let me assure you project no hydroete Meru kwa ndombira hospitali aduri wa wakira level 6 hospital aja betu ilio kama tu ika Meru wao ali eu ni project mwana a project ya kolomone to kwera ni to kana kwa kirela ita ndi milioni na ndio ila kwanje watu kudendilegeletu ile watu kudendilegeletu kwako na ndinya to kalegeni nya to ila nyaro njira na ile sitironje kale kwako ade bekido tiri kama to kibure tero buru ndini muka muete nacho wake acho barabara ile kieta kuntukungi edo Eldoret edo ipatire bakuona edo ita tabeta ete kadidi because then tutamenya na from there tutamenya ni likuta uningira ndi jita kweba kwa city na kuicheki apply kiuria au kinyenyo kiuria Meru ni tite kwa city ile ya city no ntukwe na garo rais kite ya city no ntu tena garo rais ibo ntungo kwa example na city cia America kana states cia America sio ndi jina garo rais na obonga state ina city tukenda kukompia na Amerika kena osete yetu karaja kia Amerika ndikoro yukia miaka ngiri imwe ari ikikuruina site ndio kwenda miaka ngiri ile miaka 170 na ndio anda kwa for example ndio kwa batu tutikinyite na ale batu tukaidere jampara na waka dosije ukuona tukutwa site ojo ukuona tumichwa mwaka atirongirasi eja idrenene odire nande mbendi tutira site ngana uwa tutira site ngana ni mwe kwena Nairobi dakana wakatare ingi Nairobi ni ature site kwena Kisumu emo Kisumu ajira mbere Mombasa ni ajira second ya site kuma uyata Kisumu kuma Kisumu yate Eldoret na Nakuru akulingi na Meru nande na Meru no ije uko ane antobai bondikali butenda Meru witrena site nyayo tukema menya site ya ile arokisho ni site ile witrikali na dirikali ne tangambe cha ikeja Meru ndio endera ile site lakini wakataka utulina ndi utimbe cha site chumba kuja Meru unless matujana ukuona jakiro jadidwe for example barabara hiyo kuona ikididwa bypass hiyo kuona ikididwa no makachi dhiditwe na dirikali kadivia kenda Meru ya site weja ki doko jero kugira international jere ga kolomuni no mwankedidwe kenda Meru yumba kwa city weja ki level 6 no mwankedidwe na idwe equipment ile bati kwa chira bonemu kenda Meru ya ambio weja ki ya trip kana airport for example ni bati kwa leo kenda Meru yumba kwa didiata mbeki chonde itara chonde yuka ngikale to Meru nikendite ya
city jibwa benefit chiate kai koma Meru chitembu no tere mbwe kadi dirwa bila Meru kudira ntu Meru no ito kwa city kai mbwe getera mwake kinyegi tereo ya city na inyani ya propose uko ndo kunika ni siru ne propose kwedo ya city yero siru mpa kubwa city at present no ndo situation ile limbio inale kwayo lakini uteke kaboga yenyo ndo Meru ile aja Meru kutekerwa yonwe ikaniranjwa project chaika nene mwa Meru ikanibia city nekyo kuona na ndima mbili siruri kweva kwenda barabara hiyo kuona chage antune kweva kwenda Gitoro kweva kwenda bypass uko ne kinda chivitale aja so many things kigure antu ibadeta batena barabara na kigure oire wano diment na I'm saying that kuatere nonto Meru turi arimi nkwengerekano ya urimi ote anda mugunda mbere utadhuranira munda mbere kayudhuranairwa kenda nande wanda mbegu alafu utorera roe nayo kura Murungu atedia kura ikura inya itorera roe. I'm saying that kuatere kwe mirandi ya kudhuranira Meru ya city bando itamilikelwa uni argument na argument ile aja mupurepea Meru ya city nondo wa traffic dai from Makutano with Meru town kaugolo kanaro kiri rush hours traffic ni there ere kwenda msongamano jo munene jo magari inya Nairobi iriku lakini Meru bando tutakinya kwedira tuina capacity ya Nairobi bando nuko we are opening na njirere na bypass ndo kariji bado Mwakali jiga eke yuko teri kido kido. Ili apige kukumenda ikauma mpole. Mbere ya garu yakwa mundo utaduraniro mbere. Munde juriku. Kebunku wa keoremi. Mundo utaduraniro mbere tutanda mbeo. Ozi alis yiji getonye techiasa. Na nyetu kandibiti yiji mwankalu uju. Itu ndibita mazu siti nyomwele yiji Meru kwa city. Na city wadi wako na ndio ngukule nje tukandibeti wakalo uyu yontu kuli group ikwenda akimantu ya iteka kwenda teka ba kumilura no te mantu bale ta jamba bukujayo kila bakuga kiti this is not the time lakini tu akinya 2027 tukambiga munda kayo duraniro mbele tukambiga 2028 mbele itando tukambiga 2028 bakuga city is very good city utoa upinga city na Nyaro is very good utoa upinga yau aruatere priorities but utoa apinga manto lodge city lodge aruatere ito kwenda rai ya mama Meru na ndio bando kwenda ngoi Kenya batu ndio kwenda 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 tini kandibate jikonze kaleja ni kadirikali kejite kwenu mukaro ja kugedia nyani ni ukebedia kaumu because wakebedia ka privilege kale teka ba kateja kwa kaitwa kungi there are so many people waiting for that privilege in their place ndio tumankura ona dirikali ambile kudibyo tu ukengana bupi upingo kyuga ntunade bwaja bukadi dirikali ile yenwe Kenya nande itundika kwiginto wa development na infrastructure it's not a privilege it's a demand that people anto babati kwedira bakiamukira kuma kiri dirikali yo nonto bakrutogoti na ibadurete government basing on the agenda. So to fulfill the agenda kire mukenya tebati wiko yaka a privilege abati actually very good ukuyana niko gutuma kukana ndi wakirwa city loan teka a privilege yo to city is our right gintu katu bati kurwa kitu wa to city to asset privilege ya city loan no mwaka yakwe na tuteta kumbeke editorial ma privilege nteko na rekebo anda kule sinota privilege wakiwa city loan sinota privilege to asset ai privilege nenja wakiwa nenja iyo kuna dirikali ni je nikyo kuona matokeo kwa kanga hospitali level 5 level 6 itadile ke bando bado itadilwa ndam tena kwa kudilwa ando kiko kuona ni ambili kwa prepared gupulepo na kudidwa imetengwa wene tengwa kana tengwa bungebwe no ndo imetengwa turenda na ndithile kilwe ega koromone
idhirikiru Nandike utuma duo courage idhirikiru Nandike utuma na order of priority Nandike utuma kwira atiri inimeru Baju tuwa tukakakia saibu Uko nukua dafoma kapana netite nyako utubia Naka mudhega Netite kukudia state of the nation Lakini emejidhiria nyomba kwawe Ali mtu atira ina akabidiria State of the nation let me tell you bwana State of the nation uko Uma kwa Lakini nikapati kudoi State of the nation kanako pati kwa ukalidia mindia Iwa tia kwariria Ika kwariria maoni yake ikonie mwerekerajo mugongo Ntera rega mwerekerajo Awe intu kona kijite ukike ni mono kikaera no Let me tell you one thing Politics Muntu atenda ukaranjo odidia Teka kumanzu ya ita kuira no na nkeja next week inka kuira Utiki tukijita kwa dua kiero nkulu kira kituira kwa dua There is nothing new Ujita kwa dia Utiki forma ngabane jita kwa dia Gintu kira kene attract attention yantu Au kila mweli ataria Aku nenkero ukolero na ati akadidiri na didagia Na didagia nandi Ontu na chokeryo nero neta michemo ni okolea Ati adini ontu internet yawe yari kupicha na aki Yari drama ni enda didagia Aku yetero ndidi drama uchi kuoka yantu okolea Ugo nontu atalegere Rasire ina meri edatu Ati agirinya kuidida kairi Ini ni aliga irua Omwida ila runene Aki alile mantu okolea Aki ajakuru akina ruo mchemo ni jula akautubia Ajutubia kantuko chionde Kenda umenyalio Politician Tinya politician yake Inya mtu analisi Jabo kuona tukithiuruka Ukaja kudira 1 month Which is it Antubera baadhi nga tachi Hata chakuba ulira bonde Utuwa udhuenda mo Tuwekika mjaunika ula 2 weeks Ngedo ante kuoneka Forwards Bape dhonde na bo Timbi dhonde na bo Kibombe kingi munu Baka choka baka ula Laini wakona ngabana akienda kwa alia Forma ngabana Akienda kwa alia Aikeka kwa matoje kuka na attract attention Walidia na hiyo kwa kimya kimwe Aibu matoje kimya kimwe Manzia sande Jamilo tumilo sande Kenda kimya kiutonge mwikoroga Mukiwa ngabana Forma ngabana akeja utualidia Lakini utijua kalia kurukia jana alagia Because it's nothing there Edo inge tia jita kwa lidia Matoje adidere Constitutionally na umire Constitutionally utumwile te no achoke kairi Nonga koti yomba kuja uchokia Iba to If you do that Ano kumenya Kuna right ya mtu kuruta speech yake Right of speech Mtu kuruta maoni yawe Uni utirondira uga mtu ate Nkomenya to Kija uni kaumara nandi Ali nyanke ndo nandi Inyake da tuatu studio Inyake enda kutandiza press ya kwa ome Amu utumbudia Nime jizagia No utumbudia because that is my right That is my constitutional right Nivi na dina Forma ngavana Unitere wakwenda dina Ugo tia nguata Nitere wakwenda dina kwa dinia Ote kia mata mwakaria Ndakura atiri Ntia uga No ukambira karia Imbetembali ndeke kwaria Kana kutiko niradia no Which is okay Nino geto keto otiko radia niu Kukuria Lakini ote kia mata akaria Kini kada ugene Riki wikuka kadia press Ari Kana ugo Inde owo Ndakura atiri Nyedo otiki akaria Aina rejikia ugo to be the nation Uga kuga Reitirio Na liwo kamenya Reitiwo ntu ina kio na iyo constitution right Bilo karia ngaire ne band Angai mantu jaleo Angai mantu ukaje kedwanya tio Mio timenya Kaya timankuiro Igoro na alikotini Nedele kudikira kisi girewe Na kisi teke mbarwe kudira Kisi kende na kende ya mwaka ujaura ingi Ugo nwene kisi ila ingi baba na kisi sila no chende na kamu itazira Kisi ya sungu itazira mwaka tuli Kisi ya Tomwita ata ulu onge wa Ulu okiambu Okiambu Waititu Ferdinand Waititu Kisi ya wale o Itazira Iji ngini na dia bila the first mentioning Na ligi utuma kwele inyato kairwa ni buka tuwele ibi ileo tutikuleka kuigwa Na constitutional right Lakini yungu kwele ateka kumandu ya meru tueterete Nungu kwenda yuko nenya baba zikirite baigu Uti mandu ya meru tueterete kuma kamukeza Jato kuona no jato tuwele kuirwa Nijo tukona ijo jangeta mbele Geta dingo turi wangu Dene kaunti yetu utuwete tambere Kurina na mantu ya kudhiuruka muno
ija kudhuruka muri gutuka jaga kuna nkurubanye kudhuruka ndene Meru County antu bakagwanga kuri antu bali na baju kwanga baye witibi nene anga kwena ngutu yu kudhuruka ati rais county boss governor Mutumanto India akore antu upinzani aretete keredirikare baraba mupinga barabare keredirikare ya former governor Mwangaza na kweba mo bayiko bare very angry ati apinzani bakoretwa korera methenemwe na barabarwerite kuno akwa thirikari ya Mutumanto uni ndumoro merwerite muno na it doesn't matter na bautia bayogia apinzani batu japizani kono huko kala let me tell you one thing uja kwa grip lakini kwamba miyukia kitu kimwe ukeja utaka thirikari kionde ira kiryo letaka thirikari ya Ruto Ruto ajukire ira ajukia ntobara ira bonde no tekura nyemwe iyo makora ira iringira Ruto no tere mulingira no tere bakamulingira no ndishiasa na ndoka yotaka ntobaba kura ni thirikari ya Ruto te baba mulingira kura te baba mu campaign ira te baraba kuyanwe ni antu bange mwanya na ndire ira no kala state house amuntura batwaga atiria state house ni rais ari akwa nda ngo utunge furin kwa dibete to state house nguru Ruto amine raira that's what I want to get it clear utunge benzeta umba kweta ku rukiri ala breakfast na na rojo na yakoro nonga raira ikiwa tumankwira na nde siasa is another thing. Politics is politics. Na politics huko kudugane ni wikara atibu. Yes, bitterness yes. Kula tubeje nya bata ateja bora ka thirikari ngudu kumono. Baturo myura ka kapisa mwake kwa. Lagi tukira kitu kulia ubwana alabule. If these people loyalty yao is it up to date? Bomba kudu hapa tumeli mtu fulani. Beja kuwilia thirikari je. Meku na suppressing kile thirikari kule atubatune thirikari nera ya mbiririe ya munya bado thirikari ne na gento kiunda ora kia kule atubatune thirikari ne kireitu bado thirikari ne kule atubatune thirikari ne jira likuo kawira bado thirikari ne ukeja utaka ndene Meru kule atubatura o thirikari ya jabezerwa baiku no mbona o thirikari ya jantu baba baiku o thirikari ne kejo kega mtu fulani nuoriku ninge Meru na bange nyondo yani buri te kuri ko ndo Meru te ko bange bamba go baba ina ndakati mbo kinyande ko kai kangende nyaki kaigeka because utu tueka thirikari yoroka na the same people thirikari tu na tubara pa guita go thirikari ni the same people na no boko na aitwa ja kaitwa no we wile waliku watu na inya youth yetu young people this is Gen Z bali nyama tatisi antu baba tona nguira baita itone uwe igo fedio dirikare munya igo tumere munya ana na tumbivere shwank tumbivere fair ugo igo tumere ana na arana okay munya kwa no omutiga ore kananu owe tagi kireito eto mwandi baisio mura mwire kireito agwa ore kananu oje kidirikari kawira o karanwa pa uteno baba uteno bagwikia bakaroke mwera kesi uteno igeta bakaroke mwere nyawe ngose ne tutingi tukiria muriene kawira ana nani kawira kwa the same people by kidirikari ji na ni obali nandi ule ndo mbira ntubaro yote yao ile ina ule ndo mbira yote ile roho kimu tukani binafsi bibiao ule ndo mbira these people can be controlled ukaja kuva uko ukaje thirikari na mujuro dithagia na eka no ko muogeta na mtura wangu ra thirikari nera ugachoka gwatuika yugo igo kambijo muruma mtura radi uroro finda you the same person don't ever kuita baba ali thirikari ne munya thirikari munya kugwa rune the same people and we were big kuruma munya I'm talking the truth never that you wrong mbire okay thirikari nyumwere dikira bige dekana etera mujasa minute thirikari ya kiretu kuija atubara bariki thirikari ya kiretu na kenda no kunemera ndio antenda kunemera bo because amucha buti nemde teoria kio kare a kiri baraba tungatera ke mitandao kenande arioria nei bau bwana Mbwiri akwariria
abaithirite batwire kuma kiri thirikari ya munya mwanka thai utima waruku baretete no kuthilonga ya mirengo round nindi no twire nyomo kenda tumenya kuri chioria kia kwire gitu kimwe no bachiutega na ntibachi ukwira ugateka the post of chief secretaries bab tutire nabo batege bwega kinya county secretary bab tutire nabo dia investigate in territory mumbire kivemwe Rufus Miriti ai nandi ai ngokoya no mo he can be one okay tura Kimathi tuju Kimathi ule ture ai county secretary uju radio letire kwa Kindiki Gideon uga ture mwa mwana idiuruka no titika tita yeku so we have got so many people yes wa sema mambo imechemuka na niko tubakwira mambo yo yakare tabuto nede ya kisiasa no tunande churi bikaurwa Biuri biuri ate non tu boy bare auna non tu boy kote no ona de una kuika independent na mtu nura kwenda thirikari yewe utu wombe kwira mtu thirikari ura kwenda iyo gutumira kugera kaida kuria atiri no kuria ruto kuria no muria na atalete ira na ntu bawe no muria na atalete mupinzani amunenkere nyandoketie mbecha bandi no minister of finance na ata muringire nyakuri nyandu kwemwe na nyaro yote yawe tikimbio itiki ruto no te bandi ni kira ira na lingo tumakwira even now kijetu kadhiru kijetu ateka miru yomba kuiba ikandipendent na mtu ura kwenda kudija administration yewe na ura kwenda ngugira uitwe kali na ura kwira na nguchoke kaini politics is politics siasa na siasa jama ingi buga ile injeri nyatera araku yomba gwito kenja bangi bakaya kangwa for example bonjere na butere kangwa example ugo gitara momo jete jarwa nenya muno yana tura kudhuru kwa huko yana dhuru kwa miru jake gwatagwa bangi bakoragwa lakini ndida kinyate ejire bukara kuewa nyonto aberita bakayo minda na manto mingi muno jaba mo bamiru bakule nywaja mo imunda baba bengi baero batigi ntugia ura dirikale kara na ne uyetire kalium so te kumini ati kinyabwaro ira buka benefit no ukeza kudwa baka benefit turinge kwa bilia mumo ya ka benefit to kone je jaero o yondiba bamira mwitu ano to barabara chema mumo itemero barabara chema mumo itemero ikadipenda president yoro liku gitarimu yes uhuru nali ukeje uteko uhuru nali kula kino siko na Nigeria nyiri ese kuna muranga iku ili ko kakune ningi mero kware na bau ba mamu na kware abo meku mero ni kwase ni edinde tena mamu no ndo ende taero barabara tekani twaringire kula kirema gitia twareka kuoneka bwa tutari part of kirema bwa tutari na ali ura gukara that miteru wangi dingira mukwiro kila kwire okaire ngujoke kaire watu tukwata naira na mundi Kenya tukalinga kura tulinga kura tuli amwe twalinga iro kirema kindo agifurati twagira kulinga kura mtojo akuruka kirema agitagia indile na bubo leo munye na ari thirikari na Jubilee ina dinooneka lentore ni bari kwa bakindiki bari kwa tika mero itari na tongeria kireito wengo na ari ngavana itenere uhuru ari ningi na lobby ungoli kuro fura wanga wala amwiki ari ari ote fura wanga amwiki fura wanga akaragi inaira endo wakaba wiki mwindo waka iki mwiki wako ni biate ukungura ora munya bakali thirikari sure na mwerekerie mbira masa yetu imetupa kisogo tugite na mbere inya ko mureka mwerekera jo mugongo bitigiria mbone baile badatu baraba tutingatenete kiri mitandao ya kina DMC Tesh Simatu Kiburi Mogedi Lieutenant Douglas Gitura, Lily De Queen, David Dagara, Gishoro Faith, Alex Motedia,
bauni bamoa baraba tu zingatirite mama zingatirite au ya Kinande. Hii government mpya ni useless pia ni ya moni jara tugedira tu kiamukira ko kirokira mitendo ya Kinande. So bwana Bwiri mbere tuidira tu kemile kilia kenda uruta ugambi bwaku bumudia na moni parting shot. Wuri kudiga kwa kintu kimwake kintu kireo ijo mtu thirikari ni irejire thirikari iji ni tegere what is happening in Meru ipo parting shot tunkwenda kwejana kaidia gakwa muge thirikari tu ni thirikari njeru thirikari mutuma to ithinkia ni tetegere kini kia gantere ikieni kyari kyatubwega muno na kyathongo mabwega muno keja kyarutend kithirikari ya munya no munya nuo gyakire keja kyarutendi kithirikari ya Kawira iro kyaire rutendi kionde na ndukeja kwitha kieni kira utigi ndugituraku kieni kira gintu kyaurire buru kyakarajo otimbeja kieni beseitoku okeja kumbeka kieni kiri gitegero kairi igicokiro status ira gitwire niu tona ya ukuruka na tona ukana na ntobara bano kao atmosphere ni thidwe kwina karuji kakange ukurukira kieni ne kuga to kanyuru karuji kale ikabati utegero mbaidi ministry ya rota ya Meru nduga na ige thirikari mutumatu ina nandi nikenda ruji rwa kanyuru iruru ina rabi cionde into matijajo ndeja kamatagwa all the damage rukoru nderwa wona mutindwa rutonya kiruji rure na ruji runyuo rukanyua ndo bacho yako na shauri yako batu na miu shauri yako yes rukanyua na ndo baba kuinama ruji rwachoka rukamiti siwereji igatonyo ku na itonya ruji rukanyua ando getokeza ndo bacho yako namba kunywa ando bajwa kali no ruba kunywa na ruji ruru is very likely we be contaminated nuko ya kuba contaminated gipindo gyaki mbako ya Meru keja kikadirianto so is a konda akukwa pon kilizikari yetu nonandi ni tedi something mpya kintuge kieru ego isinjira imantere park ni techo kure radi antu bona ba kunogoka jontu munya medine kenda antu bona kunogoka ruji ro ni dola rukazidwa nikenda siu antu bara ba kunyo ruji rule batikeje kuba baina health infections kana beja kwa jwa medimo transmitted diseases yi wona igitidwa contagious ikitano ntubando jeni tobinge so bingo vera kanto ebetegere kintu kila kingine kwa another thing dukala nyo una ntale mando settlement kamera next week settlement na ruan kamera ruda ne kala kale au nkali kintu kingine kwa kidiria buge dene Meru tuina matu ntira kidia kwerawa na menya kuna roto beggars in Meru town a lot of beggars ndazinga ta beggars yi atuba nyaba te kwa linya Kenya bali ile language tekwereka ngukurika na bamui ba Uganda ngukurika na bamui ba Tanzania ibo tuina bonde ne Meru county thirikari yetu ni tetegere because there are so many of these people and they are not Kenyans ibeje bategero bonde bwa ku mtu kulinga hapa biashara ebwa ku mtu pale te Meru town kanene atakukarakaliku what is happening there in Bierio the other thing okay jotaka Meru kaenda kutuina tubangi na baba kwedia bakwedia nyankara baba kwedia sausage atubale nyabo keja kubale andio etokedia narua mudhalimu wetu guliro mwankana narua mbako na baidu katauni ukona dito rali komira ki mpesa bamwe ba Burundi bangi ba Congo bangi ntijina kakwa tukira Meru ino ana beto boba antu kutuka biashara na bali kutukina na barongo bakeja gutanguira nini ani thirikari yetu ni bati watu ngugeji cyana beto ba Meru ana bamutindo aje baba bati kuiba ba majengo ba mujini baba kuma wetu na ali kwetu baba tukuiba bakiende gatose baba tukuiba bakiende jankara baba tukuiba bakiende ginto bibi lakini tito nanto bande kuruingi bakuma Burundi au kana hata mtu Burundi akuma mwanka Burundi akeja kwa jankara mutindo ni hata mtu okuma nala mwaka kumaja akeja kuja kitera mutindo tauni ingo me parting shot lakini kabati ko buibia kabati ko buibia ndio mwana Meru kati ko dhibia kati ko dhibia ndio wangati unda kuira atini what I'm saying is this tutibati kwa ara wantu beja kuita business ila bujumba gutona tobana ini nyaboba ina thirikari ni ina tija yetu thirikari bati kumenya ni atanto ba beja officially
tondu bamwe bali nyati official bamwe nyende ndi batena yo that's the most surprising thing batena ndi nye Kenya na kedo batena ndi Kenya then that ya hii ilikani ko ilikani bati utekere kona ndo pale kapale ya official na baba angeta kula na baba kulomba baba kona bike na ale koko dombele nye baba ya bongwa mama kakuba kula ndo pale tete so they know dikim no kunya ilikani yetu county kitegera jangi ni jetegere what is happening in Meru town. Thank you very much, Bwana Bweri. Kazi kire municipality manager nondubwa keniki ukiantere na jangi jara tuendera tukiaria. Thank you for coming to grace our morning show turingeme turiringa kugokia ndega inkai gokinya thainya mbire mutegeri ni bwega nondubwa witana mbere kurumirira a Meru TV atwithia nyumba nteto nambari 1 kakurenge ugirija buru amuge atire the municipality manager tutira karano mwaka tone geni kyage kubwa na tuira ntuba na padija ambega zibaba bumite na. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Na thank you very much mutegeri tuthingate kile mitandao yote ya Kinande at Meru TV Kenya ngwendere ntuko enjega mbita wakabwe mutharimi.